Leyo uphaba uvuka lo muntu uzoyenza njani into enjalo ayibo akhindli yakho phela ayibo wazayisahluleki bo akhindli yakho phela ngeke ngikuhluphe kwena indli yababa le ake uzungitshela indli yababa manje usho uthi idalele indli yababa ufuna ukungishaya ngishaye ngamgubuza phela mina ngishaye kuzokusiza yini ngoba phela ngizobafaka futhi ngizobafaka awubona mhlawumbe uyabhedela into usufaka abantu besilisa ayibhedi Ngibingelele mbukelo weVumani Film lo khuluma Vumani waleke kwamhlabele ngana usoni mathatha lephansi manje ukuswaka kuba lo muntu uyegcina kodwa kuyasikho lapho silala sikhona ngibingelele uyaphila futhi angaphila futhi ngezwe wena siyaphila walokhu ngihlupha Nkosi yami ama message emangaka ongibelesele ungakutshela umbukeli umbingelele umtshela ukuthi yini ekubeka la njengamanje ngibingelele kubabukeli kukabi mapeketwana izinto dlala usisi wami lana umncane ngalendlela uyangihluphe lala nabantu bangaphandle ubuya ngezikhathi yabo nje angisakwazi ukuthi ngilale kahle endlini kwangizothi ngithi ngiyalala ube kushinoke sekukhona ongqongqozayo yabo uzotshela ukuthi mfethu uzofuna uAmanda ezwe lona kumele ngivukeke manje mina ngivusa uAmanda manje kwabezomthatha phela manje yakhathaza uAmanda ngabe ungana niyalingana noma ngaphansi kwakho kancane ngaphansana kwami mncane kakhulu nje bapha abazali abazali sebashiya emhlabeni oledi nje selashiya itime alavelela baleka ibalele lapho ngoku alavela bhongoya isabancane kakhulu anilazi asilazi manje usisi wakho muza uke wazama mhlawumbe ukukhuluma naye ukuthi akayeke into ayenzayo muthi ubuya nabantu bangaphandle mhlawumbe ubhizi nabantu bangaphandle uqonda ukuthini futhi mhlawumbe abantu bangaphandle komuzi uphandle kwani nalabantu laba sibabiza my friend laba seyithola abadayisayo yabo sekukaningi ngikhuluma naye angisazi nami ukuthi ngenze njani mhlawumbe yabo ubhuti nje wakade kuhlupha ngahle mhlawumbe khona usizo ngangisiza ngalo ngakho nje ngaze ngakhetha ukuthi athi ngikhebule yabo ayihlupha so sonke lesikhathi yonke into eyenzakalayo emndenini akekho mhlawumbe omunye umdala engambikela umalume bavele nje yabo kulezi ikhadi ezimgcwabo lebafike baqedwe onishenga amathembisi bathi besiwabe benyamala sisazama kakhulu usizo asilitholi yabo mhlawumbe usisi wakho konke lokho akwenzayo ukwenziswa yini mhlawumbe ngabe indlala noma ngabe yini kuyona indlala ngoba khona yabo imali encane ngiyithola ngikwazi ukuthi ngithenge nami endlini yabo senze into right yabo angazi ukuthi inkinga yakhe yini noma ilezinto lezi zamantombazane kuthiwa i-stage kanje mhlawumbe ubanjwe i-stage because ngibuka leyo nto inkinga nasasapheli le stage sakhe yabo lokho iqhubeka uzoyiqala kancane le nto yabo lokho imjova nje lokho imjova agcina sikhuphuka nami sengikhathele manje Africa emathimbe sicela ningisondezele yena usisi ungabe ready ukumtshela ukuthi yini ayenzayo ekuphatha ngiredi manje ngiredi khathelo yena mfethu khathelo yena I'm tired ayikho into enzima yazi awusho mfethu mangathiwa ubathi shintsha usisi emhlabeni ngamshintsha angamshintsha khathele phela uyaphila sisi yebo ngiyaphila futhi njani nami ngiyaphila manje awusho uyamazi ubhuti yebo ngiyamazi umntaka baba yebo umucabanga yini akubizele yona angazi ungakumtshela razi ukuthi yini embizele yona angamtshela uyahlupha futhi wena indaba uthanda ukuyidalela wena ekhaya lando my friend bahambe nawe baye lapha emacontainini kodwa ubuye nezinkwa la izinto seyishawena na isikhathi ngimdala phila Sandi ngimdala mina umdala ngiyakwazi ukutshela ukuthi umdala wena umdala kusukela nini yini ekhombisa ukuthi umdala yini ekhombisa ukuthi umdala kanjani awunangani umdala udlani ngiyahle ngita noma kuphi la ngiphanta khona siyayiphantela ngina 16 ngiyayiphantela kodwa ngoba nginabhuti ngingedwa nokuthi ngingedwa ekhaya ngingedwa
ngingedwa wena ulalingani nabafana indawo uphoba uvubi uphoba uvubi yini umakhelwane uphoba uvuki yini ayezwa leyo uphoba uvuki yini lo muntu uzoyenza njani into enjalo ayibo akhindli yakho phela ayibo wazayisahluleki bo akhindli yakho phela ngeke ngikuhluphe wena indli yababa le ngeke uzungitshele indli yababa manje usho uthi jalele indli yababa indli yababa indli yababa ufuna ukungishaya ufuna ukungishaya ngishaye ngamgubuza phela mina ngishaye kuzokusiza yini ngoba phela ngizobafaka futhi ngizobafaka awubona ukuthi mhlawumbe iyabheda lento usufaka abantu besilisa ayibhedi ayibhedi kanjani akahle ayibhedi mhlawumbe imosha ubudlelwano lala ngaphandle ngaphandle lala ngaphandle phela isitabane ngaze ngibone intombi endlini ngoba isitabane banokwenza i-hairstyle ayibo kubalekile akubalekile ngoba wena uyahluleka ukungenza wena uyahluleka ukungenza i-hairstyle uyahluleka ukungenza i-hairstyle uyahluleka ingakho ngizamele izamela ngani enyama ngaphansi usanganaphi uyahlanya ekhanda wena wenzani mangithenga ngifuze wena ushawa yini uyabhema usisi wakho alo vela buye sentenga ngazi ngidlala amaphilisi lawa manje lawa bathini noma mazeni noma yini ukuba unciki ukuba nawe unciki ngabe mhlawumbe ngiqoqekile ukuba uyikonye ngabe ngiqoqekile uzali ngani ngane cause uyanyanyisa lo muntu manje lento lo iqale nini ukuthi ufaka abantu bangaphandle after kambe abazali bakho noma ngifaki bengavele ngiyenza ngifake ngoba sekhamba abazali bami angijabona lo muntu lo thatha umuzi angimdeleli akabafaki ngani wena ubafaki ngani wena ubafaki ngani amantombazane ubona ukuthi mhlawumbe umosha ifuture yakho bo-gravers ngimoshi future ngimdala usanganaphi zali yakhe ingane ozenzakanjalo zali yakhe ingane awuzali ngane uphoba uvuki yini uyaphila lo muntu lekhanda uyaphila lo muntu ekhanda lo siswami yini uphoba mhlawumbe uyangishisa uyawazi umphambili umphambili unjani awuvuki yini yena sibeza awuvuki yazi ngisho ngipheka futhi kuthi ngipheka ufish futhi uvashelo abangani bavela bangibuza ukuthi khona amanda into enjani le sicekela bani yena eshuthi lo shunga sicekela mina enyanyisa uyafisa ukuthi nibe right awufisa nibe right ngisho ngingayiqoqa ngenzelani uzongondla kanjani konke lokho wenzisa ngoba ayikho imali hayibo uyaphanda indlo ngapho le methola imali uyahamba uyiphumela nabangani bakhe ngicikele ngifuna usho ngisho kanjani udlani angesivele bufuna ngidla ko Alex ko my friend yes komushala ngidla khona ko Alice ngidla khona abangani bakho bake bamdoba yini sebeqedile ngabe bashitana ngayo ecabanga iproof yalokho sokwangifika yini sokwangifika yini wena isikhulu wena acabanga mhlawumbe ukuthi wehlise mhlawumbe uhloniphe ubhuti wakho yini azoyihlisa lo sihamba ingqondo lo wena yakhe iyasebenza yini awakhe ingane indlu mngakanani momngaka ungenandlu usayizini enkulu ijayele indawo ngavela uhambe indawo ngavela ngobani kukwakho yini uthembihlala kubona ngizohamba mangithanda ngize ngihambe kanjani lo nto futhi usalele ngize ngitshele umuntu futhi uzofuna amanda uzolala khona endlini uyathanda phela ungiphatha endlini ngaba wena yakho yini balala khona yini bazi balala balala wakuthangi lo kuthangi angilalanga endlini mina ngiqhubhe emajitheni kukhona indlu ekhaya basibona isikete esikhulu nethi kubuwa usanganaphi ngithengele wena ungithengele ngisho uthayi wena wesikole ngithengele at least ngiyaphasa wena unani unani empilweni una ngisho grade 10 wena kusho ukuthini lo kodwa uyaye kuyona mina ngiyaphasa uyaphasa ngani ngiyaphasa ade kuphaswa ngani uphasa wenzeni mvalo uphasa wenzeni at least ngiyaphasa at least ngiyaphasa bo usaqambalala usanganaphi nasi silima sentombazana ayika into yenzayo
kanjani mhlawumbe ukuthi ushintshanisa abantu bangaphandle hayi but into engiyithanda impilo yami Amizwa leyo nto ezwa leyo nto le akekho vele asinabantu ngitshoke semakhoneni asinabantu vese asinabantu asinabantu lo mabura asinandaba mina nje anginandaba ngiphela impilo yakho ngendlela engiyifunayo futhi kanjani isikole mangifuna ukuthi kanjani uyimosha uhlangana umuntu njani awubona bazizwa kanjani ingane yakini hayi bongeke bazizwa kanjani ingane yakini ngiyazi ngeke mengisaphila nje umsangano loyo wena umsangano usufile wena umbone nje ngamngakanani akho ngani ingakhethe ehambe thethisa abantu inganyani kwathina vele indaba ungithethisa yena sikhathelo wena njalo ngakuthethisa ukhulume nami uhlale phansi awukwazi ukukhuluma nami uhlale phansi kahle yazi awuzamkwenzani seswami ngizamkwenzani ukuthi lesi ungabalethe endlini hayibo cha ngifuna akhulume nami kahle azehlisa akwazi ukuzehlisa akhombisa ukuthi ubhuti asengisewaneni hayibo awuzama ukuthi ungabalethe endlini ngoba izonixabanisa le nto yabona bese sixabene usengijwayele kabi uzongibukanisa nezwe lizosibuka kithi ukuthi nawe uyisitabane awuzalisi ukhoba uvuki awuvuki ngiyasibona nathi angaze ngibone ntombazane angitshayela wena angibephathi my prank ngibephathi usungishaya wena uyajwayela wena uyajwayela uyajwayela ungabalethe endlini yakini azadina ngobani ngoba lento iyanixabanisa nje idala uqhekeko kunini akangitshele kahle phela kusizwa Wasingami manje futhi ebaba sengikhathele wena kafike ngitshela umama mina ungivalele ikhathi esiningi kabi ekhaya bangivalele manje lana thuba utholile saphila manje ngitshela wena hayibo kahle bo wena ngathi manje lapho mdala ke nawuhluphilwe uyayiphemela abazali bevuma ukuthi uyabhema bebekuvuma yena ukuthi uyabhema manje wena ngcono ucambalala wena bagadayo wena bagadayo wena utshela ubani uyanyanyisa lo la uyanyanyisa bayizwa kanjani phethu sisubheda kanje phethu bayiqhenya kanjani ngosiso nje omakhelwa nje nama ngiyiqheli ngawe nama ngiyiqheli ngawe ngidlula mina phethu makhelwane bangihleka ngiphilela abantu ngiphilela mina impilo yami udlusha bakho bam mangifa ngifela mina mufufela wena ngekozenzela uzongwajoba okay athi namazwi ufuna ukwasho ukugcina hayibo ayaweka ukuthi nje kungilawula ngiphila impilo yami ngiba ukuthi ngiwe weni ngiyeke ngiyiwele ngiyibone uwe nje uvela usuyiwele vele qhubeka kuwe kulungile hayi nyanyisa wena kodwa yazini ngicela usuyeke ukubafaka ekhaya khona nizoninga igwema umsindo yazo emakhontenini kodwa mangifika ngo-3 ngizongqongqoza nangofaka ey'ntatha nangobani ngizongena fethu ngizongena umuntu ufuna ungena yakhona ngifuna ungeneyo akho umuzi wakho ngeke uzungitshela ukuthi angangeni khona akho umuzi wakho akho indlu yakho language awuyizwa akho indlu yakho abolo uyayithola imali kodwa akenzi lutho ngenze njani la amakhethini asekhaya ashintshwa ngomncamo namanda sanjeya ngishintshe mina ngenze kahle ekhaya wena khona uzofika uzogabisela lamadoda akho angasile uthi uzoyeka ukufaka amadoda endlini yazo hayi ngiyamuzwa kodwa ngizwa kahle ngisamfuna ekhaya uzongixosha emzini amana khohlwa ngeke ungixoshe emzini wami nobaba wami mina indaba ngizoyeka kodwa musu kuzongitshela le ushiya kunankinga yazo ayabheda lo ushiya bafaye buwa mfethu ungamshaya yazi aniyazi labantu bana ngeke ngizimshaya kodwa ajwayele yajwayele babophana labantu angithi yazi yajwayele lo muntu uzama umgwema yabo kanje ayisekho into esengayenza sengikhathele njengoba nje sengize ngafonela wena sengikhathele I'm tired futhi akusekho wona yabo njengoba ukuthi futhi yabo la futhi uzame ngendlela xazululeke lento futhi angisazi mina ngenze njani angisazi ngizolo ngikuchecka kancane kodwa ngoba ngiyacela mabra kumele ukuthi uzobakhipha uthenga ngasabafaka yabo hayi kungcono yanyanyisa phela into yenza yanyanyisa lento yenza manje akwazi umuzwa ebusuku okay hayi ungaphendula hayi kulungile Africa yonke siyanthanda uzoba right indlela izimo zokukhula zifana yabo ukudla ngisawazi ukuthi uphewa yena usiyagula nje hambe icosho uyamixa la mixa amabongo bezula bangani uyamixa amakhehla yonke leyo nto endlini kuyashintshwana ngicabanga futhi naleyo ndoda inesibindi qhamuka indoda endala ezidlengelele esentshebe izoshaya inokho intshela ukuthi ufuna ukungena endlini
ithola amandla mina kumele ngiphume